Mokgatlo wa EFF o hlwele gwantetše dikantorong tša botseta bja naga ya Uganda bjalo ka maiteko wa go thekga sehlopha sa batho bao ba ratanago ka bombotee sa LGBTQIA+ go boipiletšo bja gore moPresidente wa Uganda Yoweri Museveni a se saene le molawana wo o lego kgahlanong le go ratana ka bombotee le go ahlolela thapong go bao ba tshelago molawana wo. Moetapele wa EFF Julius Malema o botšološitše boleng bja molawana wo. We are saying to Museveni, leave the people the way they are. It is not our problem. It is not your problem. It is not a problem. What if Museveni is lesbian or gay himself? What if Museveni is going to discover that much later? Because there are people who discover that even when they are older, that actually this is who I am. Mogwanto wa lehono o gogile šedi ya ba ipelaetše go tšwa mafelong a wa fapanego go balwa le papadi yo e lego motšea diswantšho wa naga ya Uganda, molwela ditokelo gape le yo a fetotšego bong bja gagwe. D o hlalošitše maitemogelo a gagwe a go dula nageng ya Uganda bjalo ka motho yo a ratanago ka bombotee. We do not have access to housing because landlords are criminalized when they give you housing, or even under the suspicion of you being queer, they're supposed to kick you out. We do not have rights to medication. We have never had. You know, you go to a hospital looking like me, that is already something that people are undermining you about. EFF e fana ka lengwalo la yona la dingongorego mo ka gare ga lona mokgatlo o ipiletša go mmušo wa Uganda go gogela morago molawana wo ka ge o re ke lehloyo le gatako ya ditokelo tša bao ba ratanago ka bombotee.